Ka Thok Nath bana ngich ka tin la bani atom wari gwas mani bana titi bana ka gwich te kon ke Thok Nath den kene jok are kaka jok shewo re kal de ngaten re kaka saya go nek re kaka yo re kal jok shewo ye den wo ye ba jok sere nak sere kamande mandang sere kal jagat mo chach menen yena mo gwasa mo neme Thok Nath atu ko ni algoma Thok Nath neme edeng kene jok are kaka jok shewo re kal denga tin re kaka she gok nak re kaka shewo re kal jok shewo ye je dengo yer ba jok sherech nak sherech kamandang mandang sherech tal jagan mujrech mishit kana mo menen yana mo gwata mane ne to one ni ko lu ikon ne to mo la kana confuse gwata okay ambi kone chikon laro deng kene jok are kaka jok shewere kal deng atre kaka she gok nak re kaka shewere kal jok shewe ye deng ba jok sherech nak sherech kam mandang sherech tal jagat mo sherech name chi jan menya listen king ni dan guru de kon ni men gur kwa da me gur je no biang aja no mi te tum gar si jangat ti de bare de ka mach ke de ko ni ba de jangat amen gur bana lat kwa sa me ajam be jo bana ko bana ai wa ni ko Thok Nath no bana ni no kere bana okay re bana ke la very important which ko no ki content riune to man ko ke go bada ne rande re bana ne ko gonte re bana ke very important things okay chala ke re okay bana okay re bana ka to ngore mishu gujika riune to man yang gwa la kana bat te ke ban to man te ban ngore tin don ko irandu dande na ka ke neme chalata okay sometimes that don't be nang lata ka chinde neme dong de gordok okay neme na de gordok so mechanic till content war ko dor ken ko mai ke ja right now don't see them ngaje no neme de gordok so it's very important ko bana ko kon ngai mena tin kon dal ko kon so neme just our topic so go je no okay kati la kongo bwasa me re ban kana ban yu ande kel ban kamat kel ban yu ande jal ban yu okay ban yu ale kana re ban cha ko na mat kel so tana neme e a e ha neme e neme cha ban neme o okay to kon ko mi chale the ke e no ke ha ti datar ke wal me to kon ke i atar ke to kon ke o ke ho okay and then the last part in dong de kon la no bayol ke le chal ke wu ko to kon ga bayol ke bayol ke na mene bayol ka so compared to this so what the me tinen kon ga ton de ko ro ge no okay kati ti de kana ngade because these are very important de kon tum de kon ngai je okay aywa so neme chale a neme a chit ko mu gor kon kak na chana ne jen ko kak okay kak an mun mu gor kon pal no e a de kon mu mu de gor kon tang
neme mu e a de ta kama cha gor nene neme e a neme chwale di chwale a neme bab ke je take a different kind of money. Okay, let's say that they get kind of menango neme menango nene kanangkon neme nangkon nene diri go jidi tamma mi jinu kwen ka do bran diri kwen ka let's say neme okay e akel neme te ka na dangro okay mani amme kal neme kal kal so me ken du badana de yenanga je me ken kon ngai tele way out kiji am dong diri no mo diri jangai keja then move a little bit closer okay good so ko tung nori neme chala a karwade neme chala a neme kal neme chala kal let me show you an example okay menang ko neme let's say chala na chala menang okay look on gor nena tenei ke kal kal mala lat ke la jalat ke de ko larno la lat ke cheng ko bedit koken baga tagra neme example neme chan mano kal en sha wo kal okay ala kala me malo daga Thok Nath okay gwada danan la netin kontin tek tilla me kari la kana utin chala kal gware but kal me lat kani je jo ching ko ba cha ching cha bir ko je chala kal ne me kala gwada danan tinetin kono me kari tigatin bo wa kal so to take a different so bede kane bi ngai tunga ka ken ala jo mi chek ko la jo mi chek okay mi chek kete der ka ane dangro so ci kon kal chane je goma kon kal chane je gwad me then de ko le chana ka god kap okay chan man god man de kon god chit ke tar is something par chana par god par ke ane dangro tienen par by the way la chỉ cái yam mi shan na kan den met rai la te ka pa me ten pa che le tyo okay so de nga je mo na me e a ki a me de ro do kep ke je mo gor je no Thok Nath bi jangai ko cha bab na ka kan ngwane no abi ko nga je no when you want to read something bi nga je no na me te ga de kan na me a kare okay these are two different titika de kan na so magor ke chit ka kak chit ka pal chit ka tang mi a ne ro bete ke be yig job banang a okay then bi ngaje no ne me te ke deng mi cha a ne ro cha la tin chit ka par no chit ka kal so be deg dien be sho ngach no right now she ngach de ko no cholo no jen e bayi ali ne ba no but no cha ko da ko gor ko no bana do ba dan de ko no ko ne de ko no chane menu ka do dien shal ke me ai ban right ke cha wi de tom chan na me chút all right chỉ quan thuộc cái mình nhắm chỉ quan thuộc cái chỉ còn cái ha jene cho lấy ha mấy cái rau ba cho lấy ha okay nè mẹ ha chan na magor ko goro bana dupten kon dong der ander bade je nang je ko these are the thing tin kon la very difficult kan wari mi shi wo dong ko en dor ci je mala ngaji so la be je mes wan mi ci de gen ci nga dara ba ha kana ha ne me ha okay sometimes ala wu me okay ala wu dong de je mat kana ha let's say mu gor kon ma dong chana chana yang đấy okay lek okay nama lek okay
din ngach neme lak chan nyok mugur konan. Okay. Okay. Được còn bây giờ chỉ kel. Okay. Kel. Then this one được còn bây giờ gor. Okay. Let's add something here. Neme square. Okay. Square. Okay. Chan đồ mình gor qua tụi mình nhóc. Được còn nằm cái hai nhóc. Mà đong đỡ con cũng là nhiều đồ để năng đi hiện ha cô ha. Này chúng ta là cả ta lại. Okay. Chan là một gor tuak. Ega cái lịch nó tuak có ha. Ala u cái này ha mình chỉ cái dip cho cái quá cái Thok Nath. So biến năng cái nhầm bữa con năng này mà cái loại đấy. Và tuak Kab you could not so me jira mo goro don't do Thok Nath der je goro no der janga especially time dan don't go right ka Thok Nath te green goro den der na no na me her na me lak na me queer. Okay me ne tungwan so bi ngaji no na ne mi her makarwa de chale her. Okay her na me her. Okay di nang her. Okay na me chika han der gor hen. Okay kiangan so bugor jeno dong der Thok Nath der ko der ngaj so kan reality do badan der rander Thok Nath der jangai ke so mi chi tung nori ngaj by the way thing bu ke chwa hizi ke ji bana wa ka ha. Okay chan me cha ni chot. Okay chụp con thuộc cơ hở của con cơ hở nó mới trả lại hở. Ok ale mình sẽ ta ra cái bà cho lại hở mấy cái rau này nè bà cho lại hở. Ok hở nó mới hở nó mới hở cái tung này nó mới hở. Ok hở đứa con ăn mấy cái chết mới để hai đi là thế. Okay, chana kalm la gom. Kal immediately no we put gor ka do ke shek do mi chukwen mi to we da dien. Mi te dor dien den bi cholo no. Mi te dor mo da dien en na rama mo bo wa kal. Okay? An example. Okay. Chol chawa kal. Let's simply say like that. Chol chawa kal. Chol chawa gor nye take a gorum to gwara dien ke shake de. Mekan na benchang ba chole kal. Kel na mo. Chara nyo memro dien kar. Chere ke la rej me cha liach. Kon chole kar. Rej me cha liach. La chal ke kar. Example. Gadwich mocha kakar leg. In case don't take a car jen charge liach and then take a car be car mo be kula take na jogo no moja kakar leg. So no more there ran there jelwak. So Thok Nath. So chikon thoka ha kon ka ha ngay con yo dan nan si yo kel yo muwe niam ha. Example here car ka trong wan alo en ren me charge liya chin den charge kar but you take a car trong wan de sen ben chala car ne. Okay lock mi jiram la le mala le ka chala lock. Okay chana work gwad mane ka an nyal go ne. Let me just give another example here. Okay name check quart. Okay quart te gwad mane name ni ha car lock do kon ni nyaw gwar. This one when you let under ha. Okay name quart ka quart ni. Okay car lock. Okay bar me berna chale bar.
okay we tato de kene look gwada dan and guru jeno de Thok Nath de ngaite titi guru no be kept ka rodu like this, okay neme ha kal chuol chewa kal kar kadwin mocha ka kar kwar twar no we neme ha kar lak bar kar tika kar rech jane ka karo la ka tini ka tin kon la mission yen ka word and then dor bio char ki bo bare ngida du na me bar me ber na ka me ke pi we ni so to la gor no brand ba ka ngai right now chan pagan yam chan je ngai ne me chi kon ke tu ka ne me a ne me ha ne me ha mi cha mo ka a da dien ba chole a mi cha mo ka ha dien ba chole ha mi cha mo ka ha ba chole ha so mi ke le a ha 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 no so no mo dare je ba mara dien bana wutin bana right kuma dien bana bana right ke e gor no jin we listen me video gor ko very important no very important listen okay gor jeno de ro mo ka gwat me de newton ko butong nuare bi ngach tu kon ka name okay name chale mi cha gor ne na ba chole okay ngenye de okay ka tong na name chit ka kel rew okay pel deng de kon ko kien de kon ko gwaten namo ngu chale kel rew pel deng so ti ko ala jow de check bi ngani ka jow de no de na ngade okay ati kon ke okay pair ariero dien de nyoko ngwaro ma ke pair okay kale okay kareo reo banamero reo kareo de kon la mu jong jaro yor kareo ba chole kareo ki reo chi kareo okay later remove it kareo rora yor kareo de kon te to ko kien de kon ko gwatin ka no so bana men chongo gwa the minute or let's say neme okay kenne to kon ke so ngen you know titi buka wana dia murai kon ke ko listen dan ki ngi dan do dan de rande ro de palpinge je neme chale kel rew pel deng neme kenne awewe de karietin kontin dere dere la der ko jana bayol ka bayo ale la lat ne ka der la kalat ka der la der rit ka okay ala la nga der rit ka neme man yam neme chit ka per okay li chale per chen kel kareo ke okay toto diri ka jiga nono so mo gori ri bi ngaji no na me jode we ka wen yam ke chunga so bitung na mo be tyak ka ji long mi shi ngaji no na me de je kwen ne mi nge je mi de kwen ala ka jom chek amena mo de kwen no man yam na me so the t de kan block bana wuka bana wuka to kon ke ala man bo kor ka gwa se me mishal ke me ala ne me man yam ne me chale me chale ka de tikan ga de ga ta okay bu de gen bu jangat me chale okay chana gorgor ne me cow okay
cow. Name chit ke kel. Kel, okay? Guru jano bi ngajino yo no maka nang ka jedi. Nang ka jedi. Cow, kel. So broad ngajino name de nang ko ko dia. Chan ko mo dia. Kene name cow, name kel. Okay? De ko no mo dia mo de ko no gor ka ken ban ti. De ko ran mo ka dor. Dong de ko na cha. You think of it, okay? Share ka riet ko kina de gor na mene tong wat te te. Na me chale Na me chale Na me ne me Na me so na me Na me okay? Bana wo ni am bana char ka tin ko na bebe. Wo kon ka na me chale hair. Je na me ba wi de ba tom ba tar ba ke chale hair. Na me kareu tarake nana so ti kan gadek kana mena okay na me ti gadek kana na me jode kel na me jode dide me chit ka chit ka ta okay ta na me ta awewe te tun wande de gor but kel ka ruwa chere makana kare de makana thing about can't think about it so mute gare de gor but me tin genan gor no na me ka ta awewe so the other t mishi kan ngach so kon right ke ke ha ke ha bana woka o kene o ke ho Gora no jin bi listen me beje nyak no kan eri ko kian cause bi kenil wak no bana wo ka rebaka mandadia nyaka kan eri ko kian ko bi kan put take a match ka din kon ta lat rodia wo kon ko o na me chale o okay na me chale o okay o kol kot tok bom chol awewe okay na mo binena tama endo ngo kol kot tok bom chul awewe tungwan te de gor ke jen o okay o kana ka kok chua kok na me tom okay tungwan te de gor te ngwa da mo okay mo kon ko o na me chal o okay bichar kuma nan de gor ke o de gor ke o na dangro many thing about it for a minute de gor ke o men dia ne badian de te ke wondang ro okay gor kono bana je ngat mi te mu de gor ke wondang ro den ala jom be yik gang okay be yik gang ke be jowd be woniam ka do bran de ko ne je ko mu kwen kariet la to go no bi jowra mo mandana raj be jowde ano kia de mo bi te ke o na dang do ko jen do bana kwa ngwana kwa la ngai ke jen mo gor kon na me yan man gor na de gor li na mo okay de gor li na mo okay mi jine guru de dia na tama diri je gano na na me this one na me karwa de je nang rita de je nang ko na de nang to na de nang to ko so re identity ti kon ko bortine tan dien tele kalot tan dien de kalot let's take this Thok aramimo
Ram loj tok. Loj tok. Ram loj tok. Here ram loj tok. Yes, they call na ke chak ke okel di ban ka joran. Ram loj tok. Mun loj tok chero dam tam mu raji ka tok do dien ku le loj dara dien de cholo nyin tok. Ko ku mo tok ram loj tok rada dien ku ba ku la linga go ram do dien ba chole de ba chole tok ram mo. Bana wo ka o to kon to kana men wana ka o na me shale o na me shale o okay ko cha wi den de okay man ya mo shale o chet ka nuk chet ka dum chet ka look okay awewe o na dam ro me okay chitke tool okay tool then no chitke do chitke look okay manager nen ka do me de ko nen ka jaman ne meni mugi kon man yama me ne me chale o ne me nuk ne me dum ne me look okay there we won yam no e o si o jene pin gwa da mene ka Thok Nath ne me chale o ne me chet ke ngu gwa da me tool ne me la okay la na mone chet ke tool nuk dum look ka Thok Nath ne me chale o jo kel karo ara bi jora bi ngade no de nangade okay gor jen o bi ngaj o tool nuk dum look we won yam no so bi goro bro wi kabe kan o jen de bien wane kam do dien to kom do dien shal ke lana me me shall ho me shall ho okay me ho chet kamu they say look okay me ho okay just let's put something here bum okay bum to con ka kor ti let's say kori okay kori to con ko ken to con ko gar kore okay let's say ko te ko ken shamat dong de hi de jamat te makene ho da de cholo hi ke surely sometimes and she and go man surely but me and me they totally so na me wrong she correct totally no jana surely go man but he better than by maten me ngare kra by totally but na me surely na mi shola da kori awe so the tea they can jako de Thok Nath de jangach bila ja gurno dong de ke guru practice ka tung nen na so there jillok wada dane and guru jano de Thok Nath there ngai and listen me very important bana worker her kene ek her okay bana ni kuida okay wada me neme chale her me chale ek me chale her okay tikan gada me chik let's say okay okay neme ki okay ko me cha gor kare ho gore e neme her chik kamu keshat chat to neme chen one thing neme her ki okay pick ben
rep we okay na me ki so mugor kon ngwan de kon la dai bo ko san mo ka ene dang ro ba da me okay chet ke ker de kon gor ker okay de kon la ko la ker te ke ene dang ro mugor kon he ker we na me ki chet ke de kon chet ke quick okay luek kia de kon cho le luek so rona there is duo brandi na ngaje deri ngach so just remember formula chana use gwaseme mi akel ba chole he mi kara ba chole he na mi akel ba chole e mi kara ba chole e okay shit ke luek shit ke we no tato de ken lo gwa da na ngor jan Thok Nath bijang aitin so remember those things wanna ke e wana ka e kene hi na me chale e mi kara wona na ba ka chole hi okay so go jan e mi kara ba chole e okay tick pin beer okay kill awa so na me do mo gur kon do chike kill ala kill chokir kill shawa kill ala goda na gore jan ba kula take lo ba goda dan don keni ne keni san keni ne make do breed dan ala chi tele lo dan okay kill shawa kill something like that goda mene me e me e me e mene he so he goda mene chike kill kill don't they chol bo kill bona because my corner bana me kill okay to kon ke kid ngay corner okay to kon ke piu si ke piu me piu bi no gwa da mana bana me piu ko batara ba je ke ba chol piu okay to kon ke kid me ke raw kid okay so to tini ade ken lo gwa da na guru jeno Thok Nath bijangach ko katong nuari ta ja goro bare ndi ala kon lat ko rodien baga dil ngaj ko do dan der ngaj bana wo no ka ok ne ho goro ka ngaj okay ne me ho kana so me karo ba cholo na me karo na ba cholo ho okay take the different can be take it there based on your and that nang okay ka call to okay ro de ken nang non den de ka ko re okay na me che ka ro ken de kon kor okay na me lodge ti wo de kon kare mutem radian de kon gor ke so bi chu ngadi no na me joro bro nang na me shale kol tor ka lodge rom to kon de ko ken gwad ma ho na me chale ho chit ka de kon they say the kol mukal ka duor okay kol sia kol man okay de kon go chit ka tor okay to kon mi chale coach meni chere ke ai jwa tandang lai cham chere ga mar coach okay tungwan so de ngwan de ngai so mi kon bandang mi kon ba me chane mat ke ne ho da kon long bo okay wow so de ngadi non to kon ke torch okay di lar no ne torch ai toje no mo titi de ngadi ti cham nang ti ke re bane ke ne bane yat so bayel ga man ja gwa de me de la lam chal ke me okay hur chit ke kul chit ke tur chit ke pus
tungwa banam bi anga jene gwa me ko who are very important by the way who a vowel ka very important who ala who me take a loan medit me o take a loan medit what and mat ke riet tetana la jagor nena okay ala u karwade chale hu banu karo ba chodu hu ala hu jente ka lon di don ka tongna non aje bayol ke mete ke alon medi de long mi chogeje okay en wo chana emelel nena ala hu la jamat ke bana yu ale dial cheke te de kon hu medi a chana men gor kwal la ngulo dom da tel lot ke jimuj okay chana go nena they say God which chakwal kenyal okay right now chukon kwal chana jikte godme u kenela kwal so chu kana acha tion cha tegalo ala u me jen mat ke a ko wada ba chana u kene ha chana min mat ne men okay be kono shujek ko ngai kono no ne me la nam kareo en ha dong mi chana mat e do dien dere kono mi chana kala go kwer okay so cha kono kwer tam mi chana u kene ha chana jamat u me di ha okay dong de kono shugor kwar now you can useful of who chana jenen who can obade kono gor okay ki who can who ki who can o ki no mutu chana melelen who medi o chana melat ka can ko okay chana medi nyolen who medi ho chetka thok so right now mai ko de dialti de lak der gwa de tine ano e who ke mamat ka do so who kel mat ka bana yu ale dia kel mat ke dia ka bana yu ale dia so mi chu gudi ja ka si gora gwa en me ade wudi de ngaje no very important ba ka bana yu ale ka tin kon lat kon gwa de men chanda dia la kon gor kon geno de kon chana ka cover tam right now ti dia ti chale kere bana yu ale re bana ke bana yu ale tamo ke very important ka tungne na muguri jeno to bujanga chana kaminjo okay go che ga mo alam to switch to fight here now bayola mat je tungwan memedi a memedi a memedi a memedi a okay so titi atikan kelo wona ka memedi chana nang ke memedi a so I just want you to imagine, okay? Ko wada me tem lut kono je. Wada dan ngor kono paran kwa. Okay? Ko jin mu gor jeno bi koen ko tung wari te ko gor no bi kon ma. Me ken ro kon ja ko den ko dor bi ngaj ko man ke right now chika bana yu al che gor ken re bane but gor je be to understanding wada me. Okay? U ken a den ro do moj ke ba chal ke bani ti kon ga bani ti check jawdien bani ci jawdien dio je mi jiram dong mi ngai tung nuar de ngaji no de to kon ko mo okay wa ke ya ke ba ke pa ke ma ke na ke nya ke ra ke da ke za ke ta
ke sa ke la. Okay. Okay. Za ke ta ke sa ke la. Kon dia chana ngach. So awewe dia jangan ke long kan ban kon la bani tin cek jodian. Okay. Ko gor kono bana ta dan let ken ge bana ngach. Wa ke ya ke ba ke pa ke na ke nya ke ra ke da ke za ke ta ke sa ke la. Okay. Tu kon ke ya ke ga. Okay. Ke cikon zarla already. Okay. The rest bana kujak. So but name nyodi yodi bandi cek jodian totone akan bana kula kan. Okay. Bana kula kan bana kula lagwa the men bukon kel kula kan gwa the bani kula kan chana ka chana jaman kan chana lagwa bukon madhu bukon madha and then bukon mad kel thomomi chana ka mnyo kan pon bachol kwak cikon ka uke lewu madi a jino kwakatem so a very important by your kel ka tungna mi jini kwene bi jiga no jente ne dar kati dial. Okay. Achan na melen nyok bukan kono wu madi dere jino let's say is equal to pot. Okay. Kido kon pot bodo kono garbo mugor kono mu pot. Okay. Mi pot tungware. Okay. Namo dong dere kon jako bukon chan meno ke u medi ane dangro. Okay. Kwak tike kwak tungwa ada kwak anyam kwak kie kwar kie puar kie tukoken muar chika muan lalu ting dong di garwa the met dong di tung ada di mic aja. So ti u kena ha chana kwar chana lat ana u kena ha chana luar yersha luar. Okay. Yersha luar. So da kono nomo u kena chika kwet sha kwet along. Okay. Nama diri yang and then u kena na damro. Let's say name u kena chana lele na chana ro dan mon mo ke dor go chana just ana dor ana random kwet ki kwet. Okay. Achang tele dor mo dong diri de nang ban me amazalo bi dil ngaje no a plus a. So they mana de dian chana me lele u plus a. Okay. Dong de ko nang quit. Okay. Nyok ni yodia katung nuari la wu me la mat kene je kene bana yual tungwan la ti dia la kon la gwar yang jin ku ne bok bi ngaje no de je ku ne di so me nge jiwu. So remember who loga kon ka tungwan long me kon wo right kon ka tungna du ti lok dia la kon dong de. So ma di ne siang gor je no bi jin mo kan bana Thok Nath ken ka ngach gor je wor ka channel ko bitit ko ken ko ngach nono laning tong nuare channel ben gwa de me dong de kon teach take gotong wande la an la ka gwar ke jam to kon ke a ba sha da e to kon ke a e i o u wa ya ba pa ma na ma nya ra da za ta sa la ka ga a sha ja e a o o. Okay, nama ke ba sha da he ka la sa nya na ma na ta ra ha u wa pa o ja ya ga i o ha e o nga za.
Okay. Mi jini degi ke to diri ke da, of course diri ke da. Ko tiken ke da. Degi en jene. Titi yo ke rewit ke South Sudan. Okay. Name South Sudan. Name yo ke rewit ke Ethiopia. Especially ke Gambia. Okay. Gambia. Ke Gambia. You can call it Gambia. Okay, fine. Gambia. Gambia. Okay. Now, degi no ngulu demo. Ojin mi shi woro aji. Aguri jeno bitung na bi ngach, and then you have to follow all the rules. Tiken ke rule. Ke rule ti tinin. Bae jako bitung na bi ngach. Bro do moy ka kel me be kef. Kebin na mo. It's up to you. Ojina bi ngach no mental guard me mendian, ka mental guard mo mendian. Okay, dia ka tung na, by the way. Tere cha jaga tek chit ke BCD ni nyung Thok English, but ti cha jaga tek bo tung na lo bram cha bor ke. Ken dial mi ko no link ko ne. Dong mi chan ben ping guard me tam. Ke kon ben ping guard me ne. Te bo ko na kamera tin ko ne tin la re bane. Re bane. Te go re bidil kamera guard me ne. Chana jamin ke bom guard me ne ke dung Ethiopia. Cheben te ga bam te jor mo pala chol re baka. Jana he jaten. So it means that gentelon gentle kere bakam ke bani Ethiopia chana wonyo te eteleja wad me teleha an chatara ke teleke tin chana nyogwa jaten batele ho kujemo ho re baka ka banen content tin banen Thok Nath content tin right now ka Gambia banen nyo ti itetin hi but he take a metal tele la tom ngunu wide so kuje mo re baka gwada mene banen nyo ge tele ka tele he so banen gor banen an cha wide tom banen gore ka bane bane je nyok mlet konre ngoda dia nangu tetin bad ho teleje yes neme ke ke ho ke ke ho ken ni chal ke di re bane okay chal ke re bane so bi ko kel raw diok moan di bakel baro badak re bane kedi ka badak kabada gwad mena role Ethiopia re vani kabada so dio jeno dongderi rod kabor nono mu kon wad ngeye gwano na me very important okay cho pay this one okay goma jatara ke okay na me role Ethiopia chan mun wo re wich ka sa Sudan gwasame gwad mene to kon ke bana jigano hejatin bana ka role South Sudan so mentelongu bana gwar pinya no re baka metel no ba mare bana to chan meno ke jatin so telene me teleje ka tele man and then chana woka jatin o u so telene telehi wal kon yi gwar chan menu ka o jaten ka o jaten bad ho teleje pano ban ya gwar pinyi non chan nyo wo ka ban tin ko kien tin kon tel jaten bad teleje ka tele ha ban gwar ban okay anyo mo kono ko kon jugo no ho teleje mo kono ko tel no ho karwada okay kel raw diok wan di bakel baro badak baman ban ga jigo no banne kilo kon cholo no re banne kadi ka baman kel raw diok wan di bakel baro badak baman ka baman okay bitte mi cha banjor kana kon ngach so ka
ka bangwan ka ton kwija mi a kwij South Sudan kwija me a kwij Ethiopia na biya da dien dia chunga ti ka bangwan tini ka badda kwija do dia mene kan dia la kene kelo tele ba me share tin ka ban dia la kon right kon kwija was mene so again andan and go no de nyaka kon ke ano butung Nuer bi ngaje gor je ngo jin bene dia la kon tin nyon ke ji ko karti special right now me jiram te channel me amen gore no ba many door many garpin mete min gojin no listen me de cover ke mi jan gor no den bi listen ko gor ka Thok Nath gwada mene gwan mala gala ka ngi ketin ban yo je umre den to puro je no yen bi channel bi support ki bi subscribe ane bi ataka mal ban yo je gale radian gwa san chan te ka time nyoko again ane bye bye no to ken yin Thok Nath